Data Yodha 100 horsepower, Yodha&Intra V50 80 horsepower, Yodha&Intra V30 70 horsepower. Heng motor chak tak te mang hian ibong ro han phu ve chin te le. Yodha segment B ka Yodha version 2.0 ram chuaka. AC ngat nin atung fit ri le inchi sari lai se ya. Awang fit tuk lai ni. Yodha 4x4 ngat phei chu kong chia le na ngam em ani ya khol chang kang tak ma thuang ani. Intra V50 a sei zong fit kuala inchi sri le se ya awang fit nga le inchi thum lai ni bo atluk pui motora chuan a thabi lor lakani. Hei ba ka hian Intra V30 alo cheu Hrechiang du tan number kan tar lang hian biak po thei reng kan ni e. Data Yodha&Intra mangin ang hun lo siang le che.